Hajmo ovu rad kako je Bog rekao. I ćao ekipa, dobrodošli u našu drugu epizodu podcasta Izvan kruga koje snima Vijeće mladih. Ovo je moj drug Said, moj kolega u vođenju ovoga programa, a danas je sa nama jedna specijalna preduzetnica u Bosanskom Petrovcu, mlada osoba koja je došla da gradi Bosanski Petrovac, a to je Jovana Budimir. Evo Jovana, predstav se našoj publici. Ćao Saro i Saide, drago mi je da ste me pozvali ovdje danas i naravno pozdrav svojoj ekipi. Znači za one koji me ne znaju, moje ime je Jovana Budimir iz Bosanskog Petrovca. Drago nam je Jovana. Da li nam možeš reći nešto, pošto eto, ja te znam malo bolje nego Said, prvo ću te pitati, znam da si završila ovdje srednju školu, kakvi su bili tvoji srednjoškolski dani? Pa iskreno, lijepo se toga sjetiti i sada. Naravno, pozitivna iskustva, njih je bilo više, malo i onih negativnih, ali sve u svemu zaista jedan lijep period kojeg se rado sjećam, čemu se rado vraćam u mislima, ali s obzirom da je prošlo, znači ne bih ponavljala to, kao što neki kažu, vratila bi se u školske klupe, tako da volim da stvari idu svojim tokom. Jesi se bavila nekim aktivnostima ovako u srednjoj školi, dramske sekcije, ples, ne znam šta je još tu sve bilo? Pa ovako, ples, latinoamerički standardni sam trenirala 8 godina, još negdje od osnovne škole, pa se to protezalo kroz srednju. Također bila sam u raznim sekcijama, dramske, likovne. Bila sam u sekciji prve pomoći, išla sam na takmičenja, u Crvenom križu volonter, tako da bilo je tu svega pomalo. Sekcija biologije, naravno, tako da... Evo, zanimljivo zato zdravstveno, s obzirom da danas ti radiš u zdravstvu, da li je utjecalo to malo, ta sekcija, na tvoj odabir kasniji? Pa jeste, nekako mi se oduvijek sviđao taj poziv i to sve, zato sam i krenula sa Crvenim krstom i sekcijom. Iskreno, pomoglo mi je kad sam krenula na fakultet, s obzirom da sam ovdje gimnaziju završila, pa sam taj neki pristup povrijeđenima, neke vježbice koje smo radili, onako imale su neku osnovu za dalje. Znači, preko te sekcije prve pomoći se javila ta ljubav i prema zdravstvu i tako da si to i upisala. Generalno, reci mi, s obzirom da mi ovdje mala smo sredina pa nemamo fakulteta, reci mi samo promjena tvoje sredine, to jeste bivanja iz Bare, tu sada živiš, pa recimo čini mi se, jesi li u Banja Luci završila ili ne, u Bihaću sam. Pa da. Kako je utjecala promjena te sredine, to jeste kako je utjecala promjena sama iz malog mjesta doći u veliko mjesto, kako ti je bilo privići se na tu svu buku i gužvu i to sve što je bilo tu? Pa Bihać sad nije toliko neki velik grad, realno, mada svakako jeste veći od Petrovca, ali ne znam, mogu reći da sam se sasvim dobro snašla, tako da mislim nije velika ni udaljenost, ni ništa. Primijetno se, naravno ima razlike. Naravno ima razlike, ali ništa strašno nepremostivo. Tako naravno slobodnije da, selo prići u gradu. Selo, sve se zna, grad je već... Da, naravno. Oslobodiš se okoline. Tako je. Pa da, tako da, mislili smo te pitati u suštini šta ti, kako je tvoje viđenje tog velikog grada i osobe koja je iz malog mjesta došla tu da napravi nešto, tako da kažem, od svog života, zato što ide na fakultet, ali odličan si nam primjer dala i odlično si nam rekla. Nešto o čemu smo htjeli da razgovaramo sa tobom, naime, pratili smo rad inače općine Bosanski Petrovac u kojoj se i organizovao taj seminar, edukacija ta na koju si ti pohađala za pisanje biznis planova. Pa si preko toga u stvari napisala biznis plan za tvoje seosko domaćinstvo Budimir. Da li nam nešto možeš više reći o tome kako si došla na ideju upravo i koja je tvoja i primarna djelatnost, a i opšta? Pa naravno. S obzirom da moj otac je neko ko je glavni
pokretač koji ima najveću ljubav prema svemu tome, znači selu, životinjama i ostalom. Meni se to nekako sviđalo i onda sam očekivala od sebe da u stvari pomognem njemu nekako. Znači kad sam završila sa studijama, diplomirala, odradila praksu, šta je već trebalo u tome svemu, naravno došla sam do jedne prepreke, odnosno pronalaska posla. I sad kako sam bila, naravno česta situacija kod naših ljudi ovdje. Da, ne budem, što kaže naš narod, dokona. Vidjela sam taj poziv u stvari, gdje se išlo na određen broj predavanja, učile su se neke stvari o poduzetništvu, o osnivanju biznisa, o pisanju biznis plana i slično, pa sam, to je sve bilo za nezaposlene ljude i onda sam odlučila kao što da ne, ajde da se prijavim, da pokušam sa svim tim. Znači, prijavila sam se, oslušala sam predavanja, tu su učestvovale u tom programu u stvari ljudi iz opštine Drinić, Petrovac i Ribnika. I prolazilo je nas samo 30-ak, čini mi se, a bilo je daleko više prijavljenih. Kao ko pokaže najbolju ideju, ko najbolje napiše plan, ko bude najviše na tim predavanjima i svemu tome. Tako da, šta da kažem, potrudila sam se, dala sam sve od sebe da nešto postignem, napravim i uspjela sam. Tako da, nadam se da sam pomogla i svojima na neki način i naravno to uspijeva, s obzirom da smo još na početku, mislim to nije neka velika priča, ali ja se nadam da će jednoga dana biti. Jeste u stvari svoju malu vrijednost ti si vrednovala i sad u stvari radiš na tome da napraviš tu vrijednosti za druge, čuvajući i okolinu i životnu sredinu. Možemo pratimo i tvoju stranicu, Instagram stranicu, a i Facebook stranicu Budi mir i vidimo tamo da u stvari promovišeš zdrav život na selu. Samo da te pitamo u početku, pošto si nam prije u samom uvodu, dok smo zagrejavali se, tako da kažem, rekla da u stvari ti nisi još počela da se baviš time koja je tvoja ta djelatnost, nego je to sve neka faza pripreme. Pa je samo u suštini to ta marketinška, to jeste to ta promocija na društvenim mrežama. Samo da nam detaljnije malo opišeš, a i da gledaoci znaju, pošto je to seosko domaćinstvo, da li ti prodaješ proizvode, praviš domaće proizvode pa će to ići u neku distribuciju na naše domaće tržište ili kako će se u stvari odvijati i razvijati to tvoje seosko domaćinstvo? Koji je tvoj plan što su pisali na tim sem, naravno, konkretno? Ovako, znači, prva stvar, znači, naravno, posjedujemo velik broj životinja, između ostalog koke od kojih prodajemo jaja, krave od kojih prodajemo mlijeko, sir, također mlijeko vozimo na mljekaru, mama pravi kajmak, znači ona je neki glavni stručnjak za te delikatese. Također tata sije razna žita, prosohelj, duraž, slično, pa prodajemo i brašno, mada je sve to nekako u manjoj mjeri. Mislim, imamo svoje tržište, imamo svoje neke kupce, ali nije to još uvijek neka ozbiljnija priča. Mislim, nismo se još uvijek plasirali u neke markete ili slično. Međutim, moguće da će nekad to prerasti, mislim, što da ne. Također, ovo sad što sam pravila putem projekta, to je zamisao bila, znači naravno od moga tate, da napravi neku pecaricu sa nekim prostorom tu, pa smo onda još dodali iznad sprat koji će se moći iznajmljivati sa prenoćištem. Naravno, taj prostor pecare će se isto moći iznajmljivati za neke proslavice, događaje i nešto slično. Tako da nadam se da će se to sve uklopiti jednog dana u neku lijepu priču i da će se moći od toga ostvariti neka možda i dodatna korist, zarada i slično. Mislim, ja sam primijetio jednu zanimljivu stvar, ne znam je li to kod tebe konkretno slučaj. Rekla da se baviš prodavanjem ovih domaćih proizvoda, domaće jaja, mlijeko, maslac. Mislim, primijetio se da dosta dijaspore od naših tako ljudi koji se bave proizvodnjom tih domaćih proizvoda, došto uzmaju zapravo, da su čak i da i njih više ima kao kupac nego naši domaći ljudi. Da li je to zapravo slučaj? Pa jeste, ima i njih, mada mi smo se više bazirali nekako na to lokalno stanovništvo, znači i stanovništvo gradova koji su nama bliži, tipa Banja Luka, Bihać, Drvar,
Mada naravno i dijaspora, mislim oni nemaju tamo priliku Da. toliku da kupe nešto, a onda druga stvar, to su većinom ljudi koji su sa naših krajeva i onda više vole da uzmu nešto sa tog mjesta odakle su. Naravno, druga stvar, taj zdrav život koji se svukud potencira i koji naravno treba da se potencira, je doprinio svemu tome, tako da... A što misliš koliko je bitan sad taj zdrav život? Koliko smo mi danas nekako u situaciji da živimo zdrav život, pošto je došlo je novo doba, sad je hrana i tekako pristupačna, ali problem je zapravo kako se ta hrana distribuiše, prerađuje i kakva ona tek dolazi do nas, pošto ne znam, mi mandarine iz Afrike naručujemo, a mandarine su 3 mjeseca im treba da dođu ovdje. Kako se sve hemikalije tu koriste. Pa mislim da ljudi u ovako manjim sredinama, pogotovo evo mi ovdje u Bosanskom Petrovcu i okrugu, imamo priliku da se hranimo čak i zdravije nego što se hranimo trenutno, jer dosta toga mi sami možemo da proizvedemo i imamo uslove za proizvodnju u stvari. Međutim, naravno ne možemo sve da proizvedemo, nešto moramo da kupimo, samim tim te mandarine možda ili nešto slično tome. Dobro, mandarine su naravno. Imaju ovdje naravno dosta mogućno. Mislim, pretpostavljam da, i naravno kažu tako, da je da se treba jesti neko sezonsko voće koje je tad nama pristupačno, voće sa naših krajeva, mislim naravno i ostale namirnice, povrće i ostalo, ali mora ta neka valjda doza. A mene ovdje, nije jasno, pošto bi stvarno smo država sa kapacitetima, možemo proizvoditi dosta toga, ali nekako mi su uglavnom uvozimo stvari koje mi možemo ovdje proizvoditi. Mi zaista imamo domaćinstava dosta i ljudi koji bi se voli baviti time da proizvode i da u svoju državu preprodaju proizvode. Mi mlijeko uvozimo iz drugih država, uvozimo voće, povrće. Stvarno, ja mislim, stvar na koju trebamo svi raditi, da se potrudimo i da uzmamo naše proizvode, da ne uzmamo proizvode podsakeći ljude kao što si ti da se bave proizvodnjom i nadam se da pa evo ja što se lično mene tiče da bi se to moglo i priču proširiti zaista Što se mene lično tiče mi imamo proizvoda čak i manje nego što ih možemo prodati, međutim pretpostavljam da nekako ljudi i boje se da krenu nekim tim putem. Da, rizik je, mislim, onda možda i ne znaju, možda i otkud znam, mislim, mnogo je tih nekih izgovora i svega, tako da nekima je draže raditi u firmi nego to. Naravno, mislim, razumijem i to, tako da pa manje više gledamo na RTRS-u, na televizijskom programu promocije preko tih emisija Život na selu, gdje u stvari mladi ljudi rade na tome da se vrate i uvijek zovu, imaju te svoje neke dirljive i emotivne priče. Recimo, jedno od pitanja koje smo te htjeli isto pitati, šta upravo tebe veže za tvoje mjesto? Da li su to staze djetinjstva ili je to opet nešto misteriozno što se nalazi u tom mjestu gdje je tvoje srce ostalo tu, to je dijelić tvoga srca i gdje to uvijek vuče tu? Pa iskreno mislim da se tu nekako prožima i jedno i drugo. Naravno, tu sam odrasla, tu sam provela neke svoje najljepše godine i provodim još uvijek sam tu. S druge strane, moji roditelji su tu, njihovi roditelji su bili tu i nekako je to, da kažem, jednostavno mjesto koje je meni u srcu. Jeste, opet taj neka doza patriotizma tu postoji. Da, naravno. Pa da, naravno. Reci nam nešto više o tome kakvi su tvoji bili počeci u smislu osnivanja tog tvog biznisa. To jeste, sa kakvim izazovima si se ti susretala? Da li je u stvari lokalna zajednica prihvatila i da li si ti recimo prepoznatljiva sada na tržištu, pošto si na početku rekla na domaćem tržištu Petrovca, zato što si na početku spomenula da da imate vi određene kupce, da imate svoje neke kupce, ali da je to opet malo s obzirom na djelatnost i s obzirom na mašine i opremu i sa tim da tvoja majka to radi sama veći dio posla. Pa kako ste se uopšte snašli u tome? Dosta ljudi je nas prepoznalo. Mislim, naravno, ne možemo
ni staviti neku veću reklamu, da kažem, i više se širiti kad jednostavno trenutno nemamo toliko, mislim, s obzirom da se nas troje sami bavimo tu, sami smo na domaćinstvu, ne možemo ni proizvesti neke veće količine, tako da, kako da kažem, plasiramo se više nego sad što smo. Ali imamo podršku, znači, lokalnog stanovništva, onako solidno je, mogu reći, i iskreno zadovoljni smo što se toga tiče, zaista, da. Da, naravno. Jeste. Pitaju li te nekada i ovako privatni prijatelji kad ćeš im donijeti nešto od svojih proizvoda, to jest da li i prema njima isto na taj način plasiraš te svoje proizvode i na neki način tjeraš ih da oni to tvoje plasiraju, da te što više promovišu ili kako? Kako prijatelji su glavni degustatori, da tako kažem. Ali naravno i oni su tu, svakako, mislim, od uvijek su i bili. Zadovoljni su, šta mogu da kažem. Zadovoljni su, jeste. Ovim putem želimo isto da pozdravimo tvoju majku koja sprema u stvari te sve delicije i želimo joj naravno punu svu sreću sa radom. Veliki pozdrav za majku. Mamu. Pa da, tako da generalno svijet poduzetništva je ozbiljan korak. Ti si na početku rekla da si išla u gimnaziju, išla si na latino ples, bila si član prve pomoći, članica tima prve pomoći, završila si fakultet zdravstvenih studija i odjednom u preduzetništvu. Otkud ta ideja? Kad si vidjela taj poziv, šta si prvo pomislila? Nemam sad ništa, pa evo, hajde probati sad i sa ovim da vidim šta je to. U početku me to malo odbijalo. Nisam toliko vjerovala u sebe i nisam vjerovala uopšte da ću uspjeti išta. Znači, krenuvši od tog projekta, ali izgleda da se valjda sve te nekako kockice poslože, tako da evo, sad sam tu. Mislim, naravno, nakon toga je došao i posao, zaposlenje. Radim na hitnoj, a ovo mi je nekako neki, pretvorilo se u neki dodatni biznis. Tako da... Pa da, opet svaka šuška sa strane slađa je. Dobrodošla je, slađa je nego ona što se zaradi po tim državnim firmama. U svakom slučaju htjeli smo te pitati, u stvari, i vezano je opet za taj biznis i za te ideje, rekla si, bili su uključeni mladi iz Ribnika, Drinića i Petrovca. Ne samo mladi, moram to te prekinuti. Bili su i stariji, znači fokus je bio na nezaposlene ljude koji to je bilo trik pitanje. Žele baviti tim. Mislim da sam bila čak najmlađa u tome svemu koja sam se prijavila ili čak među najmlađima. Pa da li se sjećaš neke ideje koja će onako baš ostala upečatljiva, neka od ideja koje su bile prisutne? Mislim sad, ja svakako znam tu ima od tave do čive, ima svačega, ljudi se zaista svime bave, od skupljanja biljaka do proizvodnja sireva, pa preko te neke poljoprivredne proizvodnje. Koje zanimanje, to jeste koje grane privrede i poljoprivrede su se tu sve prijavile i cjelokupno koja ideja je tebe onako ostala baš dobra ideja da kažeš ova će ideja sigurno proći? Pa ovdje je fokus bio u stvari na poljoprivredi, zanatskim djelatnostima i turizmu, tako da su se ljudi zato i opredjeljivali. Ima, evo recimo, kroz ovaj projekat sam u stvari upoznala neke ljude, žene koje su napravile nešto od svoje priče. Tu imamo Siranu Panađur, ovdje u Petrovcu, koja se bavi preradom kozijeg mlijeka, pravi sireve žena, surutku i takve proizvode. Onda zatim imamo na Oštrelju ženu koja je napravila svoju vikendicu, mislim da nisu još uvijek počeli sa radom, ali onako vidim da će od toga jednostavno biti neka dobra priča vezano za turizam. Također žena u Vrtoču, prema Vrtoču negdje, koja je također krenula putevima turizma, pravi svoj smještajni kapacitet, također prerade biljaka ili nešto, spomenula se Saro, bile su prisutne, tako da znači, sve u svemu ima tu svašta nešto. Da li ljudi dolaze i čuo sam
kruže priče, ne znam tako da kažem, da dosta ljudi sa strane dolazi ovdje čak i živjeti, pogotovo iz europskih zemalja, da su neke 2 mesečine porodice čak iz Njemačke došlo ovdje da žive, što je fascinantno. I dosta ljudi također sa strane dolazi i ovdje pokušava pokrenuti su to takve neke biznise vezane za turizam. Čuju se, ne znam drugačije samo kako to da kažem, ali čuju se jednostavno priče, uvijek se šuška da će neko otvoriti neko odmaralište i tako Pa šta ti misliš, generalno zašto ljudi privuče Bosanski Petrovac i to iz Njemačke, šta je to toliko privlačno? Generalno ti ljudi sa strane imaju više ideja i vjerovatno više nekih financijskih sredstava s kojima mogu pokrenuti neke svoje priče. Čini mi se da se u Drinić baš vratilo, da li 1 ili 2 porodice negdje izvana. Također iz nekih većih mjesta, većih gradova se ljudi ovdje vraćaju. Mislim, svega je to par porodica, s obzirom koliko ljudi iz Petrovca je otišlo, to je skoro neprimjetno, ali ja se nadam da opet ima neke nade da će nešto biti od toga svega. Porka je svega da smo zapravo, tako da kažem, slijep, da ne vidimo što zapravo imamo. Naravno. I da ne iskorištavamo naša bogatstva, kolika su ona, toliko je, ali jednostavno da bismo trebali mi koji smo ovdje više iskorištavati da se trebamo pokrenuti. Što stvarno imamo i planine okolo, imamo i potencijal za poljoprivredu, stočarstvo, jednostavno ljudi, ja mislim, ovdje koji ne iskorištavaju zaista to što imamo. Ne krivim ih možda, nemaju dovoljnu podršku, hrabrost, ali jednostavno. Evo sam taj čist vazduh i planine koje si spomenuo su jedna velika prednost i bogatstvo našeg predjela ovdje. Također sam u klubu Crni vrh iz Bosanskog Petrovca i iskreno, mislim, sa tim ljudima sam ovako išla, znači po ovim našim okolnim mjestima, planinama i slično. To je zaista jedno bogatstvo koje trebamo iskoristiti, nešto što se treba vidjeti. Dosta i lokalaca koji u stvari sjede kod kuće, nisu otišli na Oštrelj, a trebali bi. Tako da iskreno... To je raj za neke evropske turiste, ne znam. Pa mislim, to je raj za nas, što mi to ne prepoznajemo. Alpe obilaze, ne znam, svašta ovdje imaju pristupač u Bosni i Hercegovini koja nije toliko skupa zemlja. Da. Mogu doći za jeftine pare odmoriti, stvarno imaju šta vidjeti. Yes. Ne samo u Bosanskom Petrovcu, cijela naša domovina ima stvarno dosta ljepota, kako prirodnih, tako historijskih, kulturnih. Jednostavno, mislim da smo mi zemlja sa puno potencijala koji je neiskorišten, nažalost. Jeste, naravno. I upravo na nama ostaje svijet da ga gradimo. Kao što svakodnevno to čujemo i od starijih ljudi. Također smo te htjeli i pitati, pored toga svega što se ti baviš vezano za biznis, to jeste način na koji ti, pošto je generalno naša tema podcasta generalno poduzetništvo mladih. Samo pisanje biznis planova i biznis plana veže za to da bez obzira što iako osnujemo neki biznis moramo odraditi dobru marketinšku promociju. Da li ti tu marketinšku promociju radiš sama? Na koji način ti to radiš? I da li recimo prijatelji koji slikaju, također čini mi se da sam vidjela i da su neke fotografije na tvojoj stranici tu i od Nikole Pećanca koji je također fotograf. Pa sad, da li tvoji prijatelji forsiraju da oni promovišu te stranice, da oni uređuju, da jednostavno budu učesnici u marketinškoj promociji ili ti to sve više voliš sama raditi? Pa prijatelji su uvijek tu, naravno. Da. Nikola mi je uslikao nekolike slike, naravno, ja se nadam da će toga biti još. Također moja prijateljica Belma koja je odradila logo za stranicu. Zatim Dušica koja mi je odradila neku kao Dušica zajedno sa Elmom Rečić iz Petrovca. Odradile su mi u stvari pirografijom natpis na drvetu koji će služiti kao reklama. Mada sav taj dio oko postavljanja slika i biranja opisa u kojima nisam baš najbolja, moram priznati, to radim sama. Ali nadam se, evo, znači, u buduće da ću imati neku podršku. Ovo mi je drago što sad spomenula, svaki nešto uradio. Da, naravno. Znači, i to različiti ljudi.
znači da ovdje ima zapravo ljudi koji žele, znači svaki nešto drugo Naravno. uradio, što je stvarno to isto lijepo, tako da kažem. Pa mislim da je sav smisao u tome da nekako zajedno radimo, djelujemo i da od svega napravimo nešto. Da. Kao što kaže i sam naziv našeg projekta, uz malo dobre volje možemo bolje, a i naravno zajedno možemo dosta toga da uradimo. Jovana, sad ćemo malo bataliti taj život poduzetništva, sad može lakše da se diše. Jeste sad ono kao što nemate me više šta pitati, o tome sve sam vam rekla. Da te pitamo malo uopštene neke stvari. Vidimo, to jeste, rekla si nam sama da radiš. Prvo da te pitamo gdje radiš i kako je tvoje iskustvo, pošto si, čini mi se, bila i u Petrovcu, radila si i u Petrovcu u bolnici, a sada radiš na nekom drugom mjestu, pa da nam nešto kažeš malo više o promjeni te životne sredine, pošto je to opet promjena mentaliteta, nismo isti mi ovamo i on tamo i tako dalje. Što se tiče Petrovca, ovdje u Domu zdravlja sam odrađivala samo taj pripravnički staž 3 mjeseca, onda sam 3 mjeseca radila na intenzivnoj u Bihaću i nakon toga sam, u stvari, nakon što sam čuvala jednog malog dječaka par mjeseci, počela raditi u Drvaru, znači tamo sam sad na hitnoj i naravno ni to nije neka velika promjena sredine s obzirom da je i Drvar, mogu reći, kao i Petrovac, otprilike. Nije nešto ni predaleko, tako da tu sam sad za sad, pa vidjet ćemo da li može bolje. Kakva je situacija, mislim, u zdravstvu? Meni se čini da je Drvar nije ni u našem kantonu, ili tako? Nije, on ti u Livenskom, da, kanton 10. Kakva je situacija, pošto se radila i ovdje i u našem kantonu, gdje su podijeljeni još više nego što smo podijeljeni ovako općenito, imamo i te kantone. Kakva je razlika? Da li je tamo malo bolje stanje nego ovdje kod nas, pošto općine imaju sličan broj stanovnika, možda čak i Drvar manji, meni se čini, ali nisam siguran. Kakva je razlika? Da li su tamo bolji uvjeti nego što su ovdje kod nas u Bosanskom Petrovcu? Pa sve to tu negdje, što kaže u 5 deka. Naravno, moja velika pohvala naravno za kolektiv i Doma zdravlja u Petrovcu i Doma zdravlja u Drvaru. Zaista sam naišla na sjajne ljude koji su mi, pošto na početku sam naravno i svi moramo imati nekoga, učiti od nekoga i slično. Zaista su mi izašli u susret. Naravno, ekipa sa kojom sam bila u smjeni na intenzivnoj u Bihaću, zaista su vrhunski ljudi, stručnjaci. Tako da nekako te sve negativne uslove, mogu reći, malo zanemarimo i slično. S obzirom da sam na hitnoj, pa mogu reći da nema toliko previše posla koliko u nekim možda drugim mjestima, na nekim drugim hitnim centrima urgentne medicine i slično, s obzirom da je manji grad, ali uglavnom sve u redu. Mislim, može bolje uvijek, naravno. Ali dobro, ti neki počeci dok se ne uhodaš i ne stekneš tu rutinu, naravno to će sve ići sa vremenom. Tako rastemo i razvijamo sa vremenom. Također da opet malo opustimo atmosferu, da opet bude malo opuštena atmosfera, da te ljudi malo bolje upoznaju, jer ne vjerujem da te ljudi znaju, prvi sajt te nije znao, tako da mislim, sad ste se upoznali. U stvari, ko si ti? Tako da te pitam, otvoreno pitanje. U stvari, čime se sada baviš? Koji su tvoji sada hobiji? Što kaže onaj čovjek sa YouTube-a, ja sam ja. Šta još reći što nisam do sad? Ne znam, manje više, znači jedna obična djevojka odavde iz Bare Bosanskog Petrovca, koja ima neke svoje ideje, svoje vizije. Manje više mi se svi nekako međusobno znamo, ali opet naravno postoji tih ljudi koji jednostavno nismo imali kontakt, nekako smo se mimoišli i slično. Ne znam, nemam šta posebno reći. Ovo mi je najteže pitanje. Jeste, od svih pitanja ovo je upravo biva najteže pitanje. Bum pitanje. Niste me opustili.
Potrudili smo se svakako u svakom slučaju. Svaka čast. Spomenula si i planinarenje. Jeste. Šta za tebe predstavlja planinarenje? Da vidimo hoće li to ovo sad upustiti. Znači, u klubu sam neke 2 godine. Krenula sam sa usponom na Osječenicu, novogodišnji uspon, koji će se također uskoro održati ponovo, 2. januara. Je li bilo teško? Što je visoko. Dođite Pošto je visoko. Učestvujte ove godine, pa ćete vidjeti kako je. Pa mi ćemo se potruditi, ne možemo ništa obećati. Zaista jedno predivno iskustvo, kao i druge planine na kojima sam bila. Jednostavno sav taj svjež vazduh, ta priroda i tako nešto treba doživjeti. Mislim da može se to riječima niti slikom opisati, nego jednostavno pozivam sve ljude koji su u mogućnosti, koji žele, koji su raspoloženi da nam se priključe, da se jave. Samo opiši nam, znači klub ekstremnih sportova Jeste. Crni vrh u Bosanskom Petrovcu. Znači mogu se javiti tebi, ako žele da se uključe, mogu u stvari bilo kome iz te ekipe. Bilo kome iz ekipe, također ima stranica na Facebooku Crni vrh info gdje mogu pisati ili javiti se Sanj Stojanović koja je jedna od glavnih ljudi u tom klubu. Također u klubu postoje i neke sekcije tipa biciklistička, sekcija niuđice i slično koje također funkcionišu, pa zašto se ne bi pridružili i treninzima vidiš sad da mogli bismo ići na ninjicu. Mi pitaju ovako jednu legendu što se tiče tog planara. Da li istina da se s Osječenice vidi more? To svi nešto govore. Ako ga uradimo u Photoshopu, definitivno. Znači ne vidi. Znači opet nama nije toliko visoko. Pogled je zaista predivan. Pogled je Ili ja nisam bila kad je dovoljno vedro. Znači, pa ono kao... Da. Pa dobro, u suštini... Mlada si djevojka, perspektivna, baviš se svime i svačijim. Tu si znači i u zdravstvu, tu si i u preduzetništvu, tu si i za mlade, i svega pomalo. Da li si, to jeste, ovako ću ti postaviti pitanje, koju muziku voliš da slušaš? S obzirom da si svestrana u poslovima koje radiš, ne vjerujem u stvari da se da svu muziku slušaš. I opet ima nešto tu što te motiviše. Od klasične do turbo folka. Ne, zaista slušam sve i svašta. Nekako nije sad ono u fazonu, imam jedan žanr pa njega baš volim, nego je to više zavisi od raspoloženja i od vremenskih uslova, prilike i svega ostalog, tako da. Ja imam jedno ovako pitanje koje možda neće, bit će možda kontradiktorno. Samo ali evo, s obzirom da je kod nas trend da se odlazi iz ove sredine, stvarno, praznimo se praktički i svake godine sve manje i manje. Da li si ti ikada razmišljala, s obzirom na tvoju profesiju, koja je jako poželjna u zapadnim zemljama, da li si ikada ti razmišljala o odlasku odavde iz Bosanskog Petrovca? 100% će otići, mislim. Iskreno lagala bih kad bi rekla da nisam razmišljala o tome, međutim, opet ne mogu da govorim o takvim stvarima unaprijed, tako da čuće se. Šuška će se i o tome. Šuška se i o svem, pa tako da možda će se i o tome. Samo čujemo nakon, sad ide 15. epizode, Jovana otišla. Mi drugu epizodu promovisali ostanak mladih u Bosanskom Petrovcu. Znači, bit će nam super priča, nema šta. Kad budeš išla, javi nam kako je tamo, pa da i mi dođemo. Slaću vam čokolade. Radit ćemo. Šalim se, mislim, ruku na srce, sad za sad ne planiram još da odem, međutim u nekom kasnijem periodu, naravno, nikad se ne zna. Da. Šta bi ti poručila generalno i mladima, a i poduzetnicima i nekome ko planira u suštini? Postavit ćemo to ovako tematski, pa sad ko se pronašao, u tome pronašao se. Znači, poruka mladima ako žele da upišu medicinu. Poruka mladima ako žele u svijet preduzetništva. A generalna poruka ostati ili otići.
za sve da nekako sažmem, ostanite i opstanite. Mislim, naravno, ako nešto nije za vas, ako se ne pronalazite u tome, onda je bolje nekako se odmaknuti od toga, krenuti nekim drugim putem, ali ako vidite, ako vas nešto vuče ka tome, pokušajte. Naravno. Pokušajte. Da, naravno. Jovana, hvala ti puno što si bila naš gost. Nadamo se da si se i opustila u toku priče sa nama. Hvala što ste čekala I do hvala sve. što si nas čekala, zaista dugo, mislim, redakcija nam je stvarno, rade punom parom i ekipa zaista radi punom parom, ali malo imamo Poteškoća, tih naravno. nekih Početak tehničkih je. poteškoća jer je početak, ali nemojte to nama zamjeriti svakako. Mi znamo da smo mi najbolji, tako da... Nakon 15. epizode će Nakon biti mnogo 15. bolje. Tako da. Sve u svemu, hvala vama što ste me pozvali i bilo mi je zaista drago da sam ovdje danas sa vama. To su sve neke sitnice na koje se može zažmiriti. Tako da, nadam se da ćete uspjeti, da ćete biti još bolje, jer uvijek može bolje, ali i ovo je sasvim jedan lijep korak, velik korak i svaka čast, mislim, s obzirom da ste prvi podcast u Bosanskog Petrovca, tako da Jeste. odlično. Jeste, hvala tebi puno. Dragi drugari i Raja, hvala vam što ste i vi odgledali ovu drugu epizodu podcasta Izvan kruga. Poruka koju ćemo vam u stvari poslati jeste ako bismo, u stvari, da bismo napravili vrijednost za sebe, mi prvo trebamo da vrednujemo stvari i nije teško napraviti prvi korak ni u preduzetništvu, a i generalno i u odabiru onoga čime ćemo se mi baviti. Nastavite sanjati, nastavite biti pozitivni i širiti dobre i lijepe priče kao što mi u stvari širimo. A do sljedećeg puta, Said i ja vas pozdravljamo. Zdravo. Ćao!